Ver ballar. Bayke. Assalamu alaikum, урматтуу достор, мекендештер. Элдердин суроосу боюнча иншалла дагы бир социалдык экспериментти баштайбыз деп чечтик. Буюрса, илгери эзелтеден хандарыбыз ушундай ак сакалдуу, абышка болуп шаар айланып экен. Ошону биз дагы кылып көрөлү деп чечтик. Достор, башталды. Tam kulağa. Hiç kim yardım verirse. Oh, babuşkalar karmaya sadır. Pama gitti tuda pirit ya. Не, пама gitti mi ne? Молодой такой. Да. Пойдем. Ай, рахмат. Скакал. Сколько тебе лет? Мне 90. Да, смотри. Мне 35. Думаешь? А? Думаешь? Давай, раз, два, три, поехали. Балам өткөрүп койчу тияка. Ey balam, өткөрүп койчу тияка мени. Азамат. Ey кичине. 20 сом барбы? Жок байке. Сом жок. Я. 20 сом жокпу, 20 сом? Жок байке. 10 сомчу? Жок байке. Я. Сом жок. Ай, сен азаматсың сен. О, машинага чейин жеткирип койчу. Я, о, машинага. Отургузуп койчу улум, аз кайла. Аш жешип ачык экен. Ай Алла. Рахмат улум, Ай улум, тияка жеткирип койчу мен. Азаматсың. Bir майга bir 20 сомуң жокпу улум? 20 сом? Бар. 20 сом болсо берчи улум. Майга куюп алыш керек болуп атат. Карабалтага барыш керек. Карабалтага барыш керек. Карабалтагачы. Жетеби? Билбейм канча сом бар. Бер. Майга жетсе болду улум. Азаматсың. Дуамды бер. Ой, чүр анда машинага отургузуп кой улум. Азыр мына машинабы? Мына машинабы? Азыр. Тур. Рахмат улум. Карабалтага кетип жүр. Жеткирип коем. Жетеби бу? Майга. Ке дуа берип коем. Амин, өмүрүң узун болсун. Ушундай машина сенде көп болсун. Отур, прокатайын. Отур. Отур. Силердин машинабы? Короче, угон жасап атабыз улум. Качтык. Угон жасабыз. Угон кылабыз. Кандай дейт муну? Билбейсиңби? Угон. Ya ugon. Жок. Полиция көрүп атат улум. Кач. Кайда? Батыл айдап кетти. Билбейм. Кандай газмы? Качтык.
Мен чыгам. Сен урдагандай болосуң, макул болом. Мен чыгам. Это был пранк, брат. Рахмат, брат. Красавчик. Какие ощущения? Свиречь? Ощущениең кандай? Айтыңдарчы. Эмне ойлодуң мындай? Түшүнбөй калдым эчтеке. Мен капкыла бусқа баратып эле не болуп кетти деп келип анан. Айдап кетти деп түшүнбөй калдым. Анан угон болуп кетти. Онда келип отуруп атса эмне кандай болуп чөчүп кетти. Майга сурады да окшойт. Бүгүнкү биздин социальный эксперимент, сен 1000 сом уттуң. Бизден от души бисмилля. Мен атым Бакытбек. Ушундай социальный эксперименттер кылып турабыз, окшодубу? Жактыбы сага? Машалла. Молодец. Атың ким? Нуриман. Нуриман. Бул социальный экспериментте Нуриман дагы 1000 сом утту. Бисмилля. Всё, подписывайтесь Нуриманга и Бакыт Мойдунов. Е. Закиров.